Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe bimwe mu bikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu bikurikiranira hafi ugiye kutubwira idonido kubiriko biragenda vyibonekeza. Mutama waramutse neza? Mutama waramutse neza? Yego twaramutse neza ariko turumva network zawe zitameze neza. Turakomeza kugenda tugerageza. Yego muri aya makuru tugiye kurabira hamwe ibijyanye na Théâtre des Opérations turebe ibice biri kuberamo imirwano tujye kuri zone de guerre. Uraza kutubwira ko byifashe gute mu bihe bice? Ubice bya Teritwari ndetse na Warikare ariko tutibagiwe na Afurika cy'igihugu bigaragara neza ko Frontier no kugenda bikomera kuko ngubwo amakuru bagenda garagaza ba FDLR ngo bafite Mutama ndumva network zitari kudukundira ariko turagerageza twongere umugarure ku murongo turebe ko twabasha kumwumva. Oro turi buze kurabira hamwe byinshi ko bikomeje kugenda byibonekeza. Turaza rero kubabwira ibiriko biragenda biboneka mu bice bitandukanye. Mutama ubura twumva neza? Yego turaza rero kugaruka kuri force regarire turebe ibijyanye n'ingabo zisanzwe za leta, turebe ibijyanye na groupe armée bivugwa ko yongerewe mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC. Turaza kandi kwabwira conflit asymétrique aho ko bihagaze turebe ibiri kubera ku mirongo y'imbere urugamba mu bihe bice. Ni mu bice cyane bya Teritwari y'Amasisi uko nari nagiye mbibabwira ndetse na Teritwari ya Warikare ariko kandi no mu bice bya Kivu naho birimo biragenda bigaragara kuko ngubwo mu bice byo muri Mwenga ndetse na Warungu haracyakomeza kugenda hagaragara ikijyanye na attaque ziterushuma cyane tw'abazalendo bashaka gusubira mu mutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa twirwaneho biri kugenda bigaragara. Turaza rero kurebera hamwe kandi opération offensive uburyo bihagaze, turababwira kandi opération défensive uko bimeze ndetse na reprise stratégique. Turaza kandi no kurebera hamwe négociation de cessez-le-feu turebe uko bimeze, turebe kandi bijyanye na matériel militaire ziri kujyanwa mu bihe bice. Ni mu bice ubu tuvugana cyane bijyafi mu misozi ya Fizi ubu tuvugana rwose bimwe biravugwa ngira ngo angahe rutse no kwicwa umusirikare wa FARDC. Yego n'ubundi biravugwa yuko rero FARDC yarakaye ku rwego rwo hejuru ngo bakaba bagiye gutangira ama operation karahutaka n'ubundi agamije cyane kuvana umutwe wa 23 muri ibi bice. Banywanyi turababwira ibikomeje kugenda bigaragara, turababwira ibiri kubera Bukavu hafi n'inkengero z'ikiyaga cya Kivu, tubabwira ibiri kubera muri iki gice cy'umutima wa politike ubucuruzi ndetse n'imiyoborere. Turaza kandi kujya mu bice bya Uvira, Fizi, Mwenga, Shabandu, Warungu, Kabare, Karehe, tubabwira ibiri kubera no kwijwi. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara mu teritwari ya Rucuru aho byifashe gute. Muri teritwari ya Rucuru kurungu ikintu cyitwa ingabo abazalendo ndetse n'ibikoresho karahutaka, ngo ndavuga ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa 23 bose bari gukora ikintu cyitwa imyiteguro kuko hari ibice bimaze igihe bifitwe n'umutwe wa 23 muri ibice bya teritwari ya Rucuru no muri za Kanyabayonga uzamutse na kwerekeza za Kanyabayonga ni mu bice bya watangiye kwinjira muri Rubero hose Rucuru ndetse na Rubero bimeze nabi cyane. Imyiteguro y'intambara cyakomeje kugenda bifatinira ku rwego rwo hejuru.
turaza kubigaruko kandi turaza kuramvura ibijyanye n'ibivugwa mu Gipupu ahagabwa igitero gikomeye n'abazarendo turebe ibiriko biragenda biba. Turaza kandi kwabwira ibikuvugwa kuri matuwarite y'abanyamurenge inakivale nyuma y'imyaka 5. turabwira rero impinduka zikomeye zigiye kuba. Turaza kandi kujya Rubero no mu bice bihakikije tubabwira ibiri kubera Kirumba Katonde ahakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rwa M23 izana ibikoresho bikomeye aho bivugwa ko bashaka gufata umujyi wa Butembo. Turaza kwinjira tubabwira ibiri ko biragenda vyibonekeza aya rero ndetse n'ayandi niyo tugiye kugaruka abanywanyi kwibutse ko ngato bashyikiriza amakuru akomeye yarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe amakuru tuyahere mu Gipupu kubera yuko imirwano yakomeje guca ibintu. Banze utubwire hari ibyo yaramaze gukohereza mu butumwa noneho tubone kwinjira mu byo abaturage barimo baravuga ndetse tubigendanisha n'iyi nkuru y'ukuntu FARDC nyuma yo kwanga kugira icyo ikora kuri General Gatsinta cyangwa se ku byo wazarinde yakoze ubungubu n'aba-FARDC benshi bakomeje kugenda bahunga. Ku munsi w'ejo bavugwaga ariko n'ubu ngubu hari abarimo baravugwa rwose barimo barahunga FARDC nyuma y'uko kwanga General Gatsinta nta kintu bigeze babikoraho kwa Wazalendo. Nibyo kugeza ubu ku mbuga ngurukana bumenyi hakomeje gucicikana amakuru avuga ko kuri ubu bintu bitameze neza nyuma yuko Wazalendo igabye ibitero bikomeye mu bice byahitwa Ngenzi muri groupement Kipupu mu bice byombi birereye muri secteur ya Intobwe mu territoire ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Byahinduye isura kuva mu gitondo cyo ku munsi wa 3 w'indwi kwigenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda nibwo amakuru yagiye agaragaza ko ahanini hari gukora ibidasanzwe bikorwa n'abazarendo ndetse n'ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo aho bateye uduce turimo Mibunda muri segiteri ya Intobwe haba imirwano ikomeye. Byavugaga ko umutwe wa twirwanaho na 23 ari byo nabyo byari byabanje gutera ibirindiro by'abazarendo biri ahitwa Ngezi abiri ahitwa muri Kipupu bivamo urugamba rukomeye. Amakuru akomeza avuga ko abahamya b'abazarendo bikanze muri Nyangezi bararasagura amasasu menshi bituma abandi bo muri abice nabo barasa ibidasanzwe kuko aya makuru akomeza bivuga urusaku rw'imbunda ziremereye zumvikanye mu nkengero za Kipupu nahitwa mu bisambu byo muri Rwitsankuruku n'ahandi nkuko bigaragara. Ni mugirero umwe muri MRDP twirwaneho nawe yemeje ibya makuru agira ati umutwe wacu ntawo wateye kandi ntiwatanatewe ariko mu ijoro ryaraye rikeye rishyira kuri uyu wa 3 twumvisha urusaku rw'imbunda nyinshi aho imirwano yumvikanira mu bice bigenzurwa na Wazalendo n'ingabo za Kongo. Yakomeje agira ati bariya baduhanganye bari kwikanga bakarasa n'ibibunda binini ni ibintu bikomeje kugenda bifatira intera. Bakaba rero bavuga ko uyu umutwe wa Wazalendo uri kurasa wikanga. Amakuru aravuga kandi ko ku cyumweru mu ijoro ingabo z'u Burundi zari zasesekaye mu ntera ngufi hafi na Kipupu ahazwi nko kuri Poezero hari ibirindiro bikaze bya Wazalendo na FARDC. Ibirindiro bikaba rero barabigezemo baturutse ahitwa Bibogobogo aho bari basanzwe bakorera nyuma yuko bavuye Burundi bakaza rero gushinga ibirindiro ahangaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu biravuga ko n'ubundi ikomeje imyiteguro ikomeye ishobora kuza kuvamo imirwano igihe icyo ari cyo cyose bitewe nuko bamaze kwakira amakuru agaragaza operasiyo zikomeye ziri gutegurwa. Mutama ni ibiro biri kubera mu Kipupu watubwira n'ibindi bikomeje kugenda bifata intera kuko nk'ubwo ngubwo muri ibyo bice hari hakomeje kugenda havugwa imirwano kuva ku munsi w'ejo ariko ubu n'amagingo ahangaha arimo haragenda havugwa imirwano. Ni imirwano kandi nakubwira yuko bwanamenyeshamakuru irimo abasirikare b'inzobere muri iyi ntambara kubera yuko abavuye cyane cyane ku myitozo y'umutwe wa 23 bose boherezwa ahangaha. Ikigero kinini rwose cyoherezwa ahangaha kandi babizi yuko ni abasirikare barimo abahoze mu gisirikare cya FARDC baza mu banda ya FARDC. Bigaragara ko intambara iri bukomeze bikagenda bigahurirana n'abasirikare ba FARDC bigeze kurwanira ahitwa Ishasha kugira ngo babyibuke intambara
Goma na Zaire, aba nabo ngo baje bariye karungu kandi nabo bigeze gushegesha cyane mu 2023, bishobora rero mu by'ukuri kuza kuzamura umwuka mubi w'intambara ikomeye cyane, ndetse bakaba baza kugira gutya akagira usunika undi. Turakomeza rero kuyanza amaso tubabwire mu by'ukuri ikiza kwiyongeraho. Gusa n'ubwo ngubwo uko nari ndimo mbibabwira nyine akomeza kugenda ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko General Gasita yavuzwe n'abazalendo, bamwe bakavuga yuko leta ntacyo yabikozeho, ariko kigaragara hari icyo yabikozeho kubera ko General Gasita yari amuvanye. Ibyo ngo byatangiye gutuma abasirikare ba FARDC bava mu by'ukuri mu ngamba bagahunga bagatoroka igisirikare. Akazi gakomeye cyane rero ka military police ya FARDC katangiye. Ubwo hari abasirikare bagera kuri 2 yego bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barimo ufite ipeti rya kapiteni ndetse na mugenzi we ufite ipeti rya sergent. Bakiyomoyeho bavuga yuko basanze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse na MLDP twirwaneho. Abo ni nyuma yuko nyine ngo muri Kadeze na Gasita ngo yanzwe, ariko ngo n'ikintu bigira icyo bikorwaho. Abasirikare rero ni kapiteni witwa Bakunzi ndetse n'undi ufite ipeti rya sergent, tutabashije kumenya izina rye. yego Bombi rero nk'uko amakuru angera bivuga bavuka n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byanatumye abazalendo bamwe batangira kuvuga ngo abangaba n'ubundi bari za maneko, bakaba kandi ari abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Turabyumva nyine ibyanga bikunda nabo bajyanye amakuru akomeye cyane. Ubwo bagiye ku mugoroba wa 22 yego kwezi kwa 9/25 nibwo banakiriwe n'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho, bakirirwa ahitwa Inyangezi mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bukavu, mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ariko umuntu yavuga yuko umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo wimukiye muri Uvira. Ubwo rero bumva ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata intera ku rwego rwo hejuru. Amakuru arimo aragenda yererekanwa wava mu by'ukuri muri 20 nako muri wazalendo na FARDC bakajya muri M23. Banajyanye kandi imbunda zirimo AK-47 ndetse n'izindi ntoya na za grenade. Urumva bajyanye n'ibikoresho rero. Hari n'abandi rero ngo bari kubitegura FARDC irebe nyine ubwo ngubwo birumvikana itegura n'abo bakunda kwita abagambanyi babo nyine munsi ku munsi. yego reka dukomeze n'andi makuru. aho guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ihuriro rya FC rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira rusange ya Kongo, Bwana Patrick Mbusu Bwambwi Inshombo yagaragaje ko hagiye kubaho impinduka mu miyoborere y'intara no mu bice bitandukanye bizigaruriwe n'iri huriro. Ubwo turagaruka tubwira n'ibiri kuvugwa mu Minembwe. Yagaragaje ko iyi miyoborere igamije gufasha umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona itandukaniro ry'imiyoborere myiza no kugira uruhare mu bimukorerwa. Ati tugomba gutangira kuyobora igihugu mu buryo butandukanye uhereye ubu, kandi ibi bizakomeza. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabona ubwabo uburyo umutungo wa rubanda ucungwa. Yakomeje ibi agira ati ibi bizatuma abaturage bose batakiri mu maboko ya guverinoma ya Kinshasa babona uburyo intara zimaze kubohorwa mu maboko y'ubutegetsi buyobowe, kandi bizadufasha kugera kuri byinshi. Dufite imiyoborere mishya igamije impinduka mu gihugu cyacu.
aho rero yakomeje avuga ko ibi akaba yarabigarutseho mu nama y'uko mu minsi ishize abayobozi b'ihuriro rya AFC bagiranye inama igamije kunoza imiyoborere mu bice biri mu maboko yaryo ndetse nuko leta ikwiye kuyoborwa muri rusange. Busu yashyizweho mu kwezi kwa Kamena 2025 asimbuye Emmanuel Birato Rwihimba uherutse kugirwa umuyobozi muri AFC ushinzwe uburezi, igenamigambi ndetse n'ishoramari. Basu yarasanzwe ari umushoramari ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umunyapolitike. Yabaye umuyobozi wa sosiyete zitandukanye z'ubucukuzi bwa mu by'agaciro, yabaye umunyamuryango w'ishyaka AFDC Alliance des Forces Démocratiques du Congo ryashinzwe na Modeste Bahati Lukwebo wabaye perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva muri 2021 kugera muri 2024. Mu mwaka ushize Basu yiyamamarije kuyobora Kivu y'Amajyepfo nk'umukandida wa AFDC, umwanya wegukanywe na Jean-Jacques Perusi Sadiki. Bikaba rero ibi kuri ubu biri kugaragaza imbaraga zikomeye agiye gushyira muri ibi bikorwa. Mutama, watubwira n'ibiri kuvugwa mu bice bya Minembwe? Mutama, uratwumva? ndakumva bwanamenyesha amakuru. Yego, ndagira ngo utubwire ibiri kuvugwa mu Minembwe byifashe gute? Ibice bya Minembwe n'ubundi kimuzimake n'ubundi byakomeje kugenda bibera Gikupu, kuko n'ubundi ni ibice mu by'ukuri umuntu yavuga yuko bituranye, ariko bigakomeza byiganzamo cyane cyane ibijyanye n'imyiteguro y'igisirikare cy'Uburundi, cyane cyane kubera ko igisirikare cy'Uburundi nicyo gifite abarwanyi benshi muri ibi bice. ngira ngo banamaze igihe bagiye bakora operasiyo zitandukanye zo kurwanya imitwe bivugwa neza yuko irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko noneho ngira ngo wakomeje kugenda wumva bifite aho bihuriye n'abasirikare barimo baragira ngo baturuka ngo muri 2023 niba bashaka kwinjira ngo mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone bakaba abenshi bari gukorera imyiteguro hano mu misozi y'Umurenge. Ndavuga ko rero abarundi batangiye kuvanamo impunzano bakinjira mu baturage rwagati kugira ngo bakore ubutasi karabutaka. Biravugwa rwose kubera yuko nka mu gitondo cya kare mu masaha y'isaa 10 hari ingo zigera muri 3 basatswe, bagendaga ngo bagendanye n'abasirikare ba FARDC bo urumva byanga bikunda hari uko batemerewe muri ibyo bice nyine bitari byatangira kugenzurwa mu buryo buri totali n'umutwe wa 23 bakinjiramo bagasaka abaturage. Gusa kugeza amagingo ngaya amakuru aravuga yuko bamaze gufata abasore bagera kuri 3, ariko tutaramenya neza niba koko ari abo muri 23, kuko abaturage bagenzi babo baravuga yuko bose ari abana babo bisanzwe. 23 ngira ngo urabizi yuko bari bakomeje kugenda bataka Nzibira, bagafata ibice bitandukanye, ndetse Nzibira buraba n'ikibuga cy'indege. Yego, cyanakoreshwaga na FARDC. Yego, ngira ngo iki kibuga cy'indege kigeze no kuvugwa mu matariki 7 Kanama 2025. Yego, twari ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo ko kigaruwe mu buryo bugaragara n'umutwe wa 23, ariko icyo gihe umutwe wa Wazalendo nabo bari bafatanyije barimo abarundi basa naho bakomye mu nkokora izi ntare zatarambwe. Yego, ubu tuvugana rero n'ubundi biragaragara neza yuko bongeye kwatakwa mu buryo bugaragara, kuko n'ubundi ka gace ka Nzibira karangije gufatwa. Ni ukuvuga ngo ibitero byari bikomeye cyane. Yego, bikaba kandi nanone byabaye mu masaha ya mu gitondo, byaba yewe ari mu bice by'ahitwa Cyagara, mu bice by'ahitwa Mulali, muri Mwilama, ndetse n'ahangaha Nzibira rwagati neza. Biza kurangira n'ubundi umutwe wa 23 hari ibice bakomeye kugenda biyongereraho, ariko ubu tuvugana n'ubundi bombe zirimo ziravuga ariko mu by'ukuri hari iz'Abazalendo mu by'ukuri barimo baratakana n'ingabo z'u Burundi binjiranye.
bishobora no kuza gutuma umutwe wa M23 wasubizwa inyuma mu buryo bugaragara ukurikije uko ibintu bimeze. Yego. Mutama nyemera none dukomeza amakuru yacu tujye ku gisata kibikomeje kugenda vyibonekeza. Reka turebe ku byatangajwe na FARDC yatangaje ko mu gihe AFC itarafata Katanga ntacyo bitwaye, ubwo turaza tujyana no ku zindi aksi tubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Umuyobozi wa rejo ya gisirikare ya 22 Brigadier General Edi Kapenda yavuze ko ntacyo bitwaye igihugu kuba abarwanyi ibiruro rya AFC bafata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ashimangira ko icyaba ikibazo ari uko bafata intara ya Katanga. Na magambo Brigadier General Edi Kapenda yatangaje nyuma yaho mu ndwi iheze kwigenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda 2025 AFC M23 yigarurira igisagara cya Nzibira mu teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Brigadier General Edi Kapenda unayobora ingabo muri Katanga yavuze ko nta mpungenge zikomeye bafite mu gihe aka gace katarigarurirwa na AFC. Ati igitutu cyose kiri mu burasirazuba bwa Kongo kitugeraho ku buryo turamutse tubashije guhagarika umwanza wari wo wose nitwe ba mbere twazaraswaho n'imbunda ze ziremereye. Yakomeje avuga ko AFC ishobora gufata ibindi bice ntibigire icyo bibatwara. Ati dutekereza ko bashobora gufata hose ariko mu gihe batarafata Katanga igihugu kizabaho. Mu mpera z'indwi iheze nibwo imirwano yongeye gufata indi ntera hagati ya AFC n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Imirwano ikomeye yumvikanye mu duce twitwa Chisaza, Chibanda, Muyange, Kahuruzi na Karango muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ni Masisi na Warikaye muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rukomeye rurakomeje kugeza ubu rero bikomeje kugenda bivugwa ko hakomeje kugenda hagaragara ibidasanzwe nyuma y'uko rero imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bitangazwa ko Nzibira irinzwe mu buryo budasanzwe, hamaze kuzanwa abakomando kabariwe ba AFC baherutse guhabwa amasomo akomeye oro biteguye kurinda uyu mujyi. Ibiro bikaba bikomeje kugenda bibonwa ko ari urugendo rukomeye rw'ihungabana ry'umutekano rikomeje kugenda ryibonekeza. Mutama wakomeza tubwira n'ibindi mu yandi makuru ufise. Muri teritwari ya Warikare akomeje kugenda naho hagaragara ibibazo bikomeye cyane abazarendo barimo barateza nyuma kandi nanone y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ivugwa mu bice bya teritwari ya Masisi bisatira teritwari ya Warikare. Yego. Ubu tuvugana aba wazarendo rwose yitwa Rukoma yitwa Kikamata ya mbere ndetse n'agace kitwa Buhenzi. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni muri grupoma ya Rubereke muri teritwari ya Warikare n'agace y'Amajyaruguru. Yego. Ni umudugudu rero wasawe burundu urezwa rwose. Ngira ngo byatangiye ku cyumweru ariko n'amagingo y'angahe ingaruka ndetse n'ibibazo biracyakomeje kugenda byongera kuko ubungubu bw'abaturage barimo barajyayo kwarika kuva rwose tariki ya 21/2025 nyine n'uyu mwaka n'ejo mu gitwe cy'umweru umujyi wasawe n'inyeshyamba za Wazalendo. Ni amakuru mu by'ukuri abaturage ubwabo barimo baratwibwirira batubwira ko abasahuzi baje bitwaje imbunda maze ngo bahageze mu masaha y'igitondo mu gihe abaturage biteguraga kujya gusenga bagira gutya ngo gusa ntabwo bigeze barasa isasu na rimwe ariko urumva imbunda ngo barazikangishaga bahita batangira gusahura ibintu by'abaturage. Abaturage bamwe bakabavana mu mazu bakababyutsa bakabambura nk'ibyo baryamaho za matera n'ibindi byinshi bitandukanye. Abasahuwe rero bavuga yuko mu by'ukuri ngo ababateye bakekwaho kuba mu mitwe yitwaje intwaro nyine nka
mouvement d'action pour le changement cyangwa se iyitwa MAC bagiye kandi nanone ngo mu nzu zindi z'ababo ngo buri kintu cyose wasanze kuvugisha hamwe mu bayobozi ba sosiyete sivile amakuru rwose yanayemeje avuga yuko ibyo bintu koko byabaye ndetse abaturage byabasize aharindimuka sibo gusa natwe na bagenzi bacu byatubayeho ati ni muri ibi bice byahitwa Rukoma igihe rero mu by'ukuri ngo ibyo byabaga nabo rwose ngo bambuwe ibyabo numva rero ko mu by'ukuri bitoroshye biravugwa ko rero ikibabaje abamotari ngo batwara ibicuruzwa bivuye muri Goma berekeza muri Walikale nabo baguye mu maboko y'abarwanyi bamwe bakagenda bamburwa amamoto yabo bikaba binavuga ko kandi ngo imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera muri kariya gace irimo nka MAC irimo uwitwa Uhuru mo APCLS irimo MDCN irimo na Raiya ndetse n'uwitwa Kukigomba ubwo no kukibohora ubwo urumva uko bikomeje mu by'ukuri guteza ibibazo bikomeye cyane gusa abantu bamwe bakavuga bati inama 23 ishobora kwinjiranga mu bihe ibyo ari byo byose kuko ngo hari nk'abaturage bavuga ngo barayikeneye ariko akabandi bavuga ngo nawo ni umutwe n'ubundi n'ibindi byose ngo rero abatari muri aka gace ko muri ibi bice byahitwa muri komine ya Wanyanga baragaragaza impungenge z'umutekano mu by'ukuri wabo mu gihe kandi nanone bakikijwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro yose igaragara muri kariya gace urumva rero ni ibibazo bikomeye cyane bishobora n'ubundi gukomeza kugira ingaruka aho abaturage yego nibyo reka dukomeze paje y'amakuru yacu tujye mu birabana n'ububanyi n'amakungu mutamaro perezida Son Excellence Tshisekedi yongeye kwikoma mu Rwanda arushinja kumutwara abaturage Perezida wa leta iharanira intwaro rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda kugira imigambi yo gutwara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no gutera inkunga umutwe wa M23 asaba ko rufatirwa ibihano ibi bwana Felix Tshisekedi yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa mbere kwigenekerezo rya 2022 kwezi kw'icenda 2025 i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye muri iyi nama yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kimaze imyaka 30 kandi ko abayoboye Amerika bananiwe kugikemura aho yagize ati amakimbirane yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane wa Afurika amaze imyaka hafi 30 hari wabahungabanya igihugu cyacu rero umuntu wese harimo na Perezida Trump uzashobora gutuma ayo makimbirane arangira akwiye Nobel navuze kandi ko amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda n'igihugu cye atari kugerwaho kubera ko u Rwanda rukomeje kuyadindiza ni mugerero yavuga ko kandi yashinje u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na rushinja kandi kugira umugambi wo gutwara abaturage ba Congo maze mu gusoza asaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano bikakaye ibyo yabivuze mu gihe intambara yongeye gukara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23 nkuko rero bigaragara akaba rero yavuze amagambo akomeye agaragaza ibikomeje kugenda biba agaragaza ko urugamba ruri kwitegurwa ndetse agaragaza ko yiteguye gukomeza kurwana mutama wakomeza utubwira n'ibindi ngo mu yandi makuru rero situation ikomeje gukomera cyane mu bice bya Fanga muri Uvira aho bikomeje kugenda bigaragara yuko abaturage cyane cyane barimo barabona ko ibi bitoroshye bakaba batangiye guhunga harimo bamwe banatangiye no guhungira mu bice bya Byinara cy'ibitoke mu gihugu cy'u Burundi bigaragara neza yuko mu by'ukuri ubwoba bwabatashye rero bikaba biza biterwa mu by'ukuri n'uburyo babona
ingabo zikomeza kwimena cyane muri uyu mujyi ndetse n'uburyo drone zikomeza kuzenguruka ikirere cya Uvira mu by'ukuri biteye impungenge n'ibyo bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Kugeza ubu nakibaza nanjye nkananakubaza ku birebana n'imikoreshereze y'ikirere, ni izihe mpinduka zihari FARDC ishingiyeho kugira ngo yitege umusaruro, kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri n'inshuro nyinshi bagiye bazikoresha ariko bigasa naho nta musaruro byigeze bibaha? ngo impamvu zo ni nyinshi, ariko nk'ibituma bagira confidence mu buryo bugaragara ukurikije uko amakuru agenda avuga. Yego, biravugwa ko hari bamwe mu baspecialiste muri operation cyangwa se muri direction of drones mu bijyanye no kuyobora indege batumijwe bagiye baza baturutse mu bihugu bitandukanye nka South Africa, ibihugu bimwe nko muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi, bagomba gutanga umusanzu cyane cyane wo kuyobora izi za drone. Bikanavugwa ko no muri ibi bihe bitandukanye Tshisekedi Tshilombo ari kugenda azenguruka mu bihugu bitandukanye, ikijyanye n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare ngo ari kukitaho cyane ku buryo buri gihugu cyose ngo agezemo ari gusaba umusanzu. Ibi ni ibintu bizeye, ariko bikanavuga ko hari indege zari zaratumijwe ubwo ko katere zari zaratumijwe cy'Ubushinwa n'ubundi zimaze igihe mu by'ukuri ziri mu makomande, ariko ngo zigiye kuza. Ubwo urumva umubare wa drone nazo zihari cyangwa se indege zihari kameme urakonta mu bijyanye no kumva bifitiye confidence ndetse no kuba bafite rero abakoresha yaba ari drone ndetse n'izi nka Su-25 za Antonov ndetse na za helicopter. Kumva rero situation uko nguko imeze, ko bashobora kuzagira icyo FARDC, ariko kimwe nuko bashobora gushyiringa ukurikije imyiteguro y'abo bahanganye nabo, dore ntabwo iba yoroshye. Amahoteli agiye akomakomeye agenda abamo cyane cyane abadiplomate ndetse n'abanyamahanga baba bakomakomeye bakora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Abangaba bose uri kubona neza yuko amavene yaho arimo ikintu cyitwa umutekano wo ku rwego rwo hejuru cyane kandi rero usibye aba FARDC harimo abarundi benshi. Nyine ni muri ubwo buryo ndi kubabwira ko ibintu bishobora kuba birimo bigenda bifata intera kurushaho. Nibyo ibintu bikomeje gufata indi ntera. Mutama rero ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibijyanye n'ibizindutse bibera Impeti, ubwo turagaruka n'ubundi tujyana no mu Minembwe nawe uduha ishusho y'ibiriko biribonekeza muri ivyo bice. Umutima w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye gutungurwa n'urusaku rw'imbunda ziremereye, amasaso yashwaga na artillerie n'indege z'intambara zikaba rero zikomeje guhindura isura. Ni mu gitondo cyo kuwa mbere ndetse no kuri uyu wa kabiri nibwo ahitwa Mpeti mirometero 18 gusufuye mu gisagara cya Pinga mu jukomeye muri territoire wa Warikare hazikomeje kumvikana urusaku rw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Kuva muri iki gitondo mu rukerera kugeza ku mugoroba byari bimaze kuba imirwano iremereye itari yarigeze iboneka muri aka gace mu minsi yashize, bizatumye abaturage bacika ibirindiro by'igisirikare bamwe bashyubwoba. Naho Mpeti ubwabo bahahindutse agace kari kubamo imirwano idasanzwe. Kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icyenda 2025 ibintu biracyari mu rungabangabo. Impande zombi zikomeje gucukura tranche z'ubwirinzi no gutegura offensive de grande évanouire no kwifashisha ikoranabuhanga ryo mu kirere no ku butaka mu rwego rwo gucunga intambara mu buryo burambye. Raporo ya gisirikare iravuga ko FARDC yatangije igitero cya mbere mu rukerera rwo ku munsi w'ejo kuwa mbere. Byari ibitero byo ku rwego rwa Moavre offensive, aho ingabo zagerageje gutera mu mpande ebyiri zo wa Mpeti. Imwe force imwe yaturutse ku murongo yitwa Katobi, ibindi kandi baturuka yitwa Bukindi, ariko nyuma y'amasaha make abarwanyi ba AFC babashije kwihagararaho birangira
FDLR na FARDC basubiye inyuma nk'uko amakuru adushyikira bisigura. FARDC ntibyabaye aho kuko no kuwa gatandatu hari kwigenekerezo rya 20 kwezi kw'icyenda yari yakoresheje envieux de champ Sukhoi 25 ndetse na drone de combat CH4 mu duce twa Masisi n'itwa Nyarusumba mu Kwingwa bibwe na Hembe. Uburyo bwo gukoresha ikirere bwari bwarateguwe mu gufasha urugamba rwa Mpeti. Kuwa kabiri iyi raporo iri guturuka muri Etat Major Opérationnel iragaragaza ko hateguwe gukoresha izindi ndege z'intambara mu gucukura neza no kuba barasa mu birindiro biz'umwanzi. Biro bikaba byese bigaragaza supériorité aérienne. Uruhare rw'abaturage rero bitwa Bazalendo bifatanyije na FARDC muri iyi mirwano bikaba bivuga ko biri kwigaragaza aho bari gukoresha mu rwego rwa milase locale. Bakaba bafite intwaro zoreje Fusil AK-47 mitrailleuse Regard ndetse n'ubumenyi bw'igice. Bazalendo cyane cyane bari gutanga amakuru ku mihanda mito no mu misozi. Bakaba rero bari gukora ibidasanzwe bifashishemo na renseignement tactique nkuko amakuru atugeraho. M23 kaba rero yaranzwe n'ubushobozi bwo kwihagararaho mu buryo bwa defense mobile n'ubwaga bw'ibitero byose na FARDC bizarangiye ifashe Mpeti yose ndetse ikayicungira umutekano kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibo bayigenzura. Raporo z'imbere mu mutwe wa M23 ziragaragaza ko yashyizeho point de control ku mihanda ijya Pinga no mu nkengero z'ishyamba ya Mpeti. Umwe mu basirikare ku rwego rwa communication opérationnelle yatangaje ko AFC iri gukoresha radio VH Krebute mu guhuza ibikorwa ndetse hari na raporo zivuga ko ibari gukoresha drone de surveillance mu kirere kugira ngo bakurikirane ingendo za FARDC. Bikaba byatumye igira ubushobozi bwo kubona aho ibitero biri guturuka bagahita babasha kubisubiza ku gihe AFC ifite intwaro ziremereye nka mortieri 120 mm canon anti-aérienne ZAU 23-2 ndetse na arme anti-shell RPG-7. Kuri ubu mu gitondo cyo kuri wa kabiri izo ntwaro zirimo gukoreshwa mu buryo bwo kugenzura inzira zose zishobora kwinjirwamo na FARDC. Bikatuma rero aka gace ka Mpeti kibasirwa cyane n'urusaku rudasanzwe rwa za mortieri. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri FARDC yohereje Lanforo yavuye Iwarikare centre no mu bice bitandukanye. Aba basirikare bashya rero barimo abafite ubumenyi bwa guerre asymétrique ndetse n'abashinzwe gucunga logistique. Hari gutegurwa igitero gishya gishobora kuba contre offensive coordonnée mu masaha buze kuza imbere. AFC irimo gucukura position defensive mu nkengero za Mpeti. Abasirikare bayo barashaka gukomeza gufata ibindi bice byegereye Pinga nk'icyerekezo gikurikira. Ibyo rero bikaba bisobanura ko uyu munsi ari uw'ingenzi kuko buri ruhande ruzindutse rukora imyitozo ikomeye kandi hambaye. Ibihumbi by'abaturage kugeza ubu amakuru adushyikira avuga ko bavuye mu ngo zabo bahungira mu mashyamba, abandi bajya mu bindi bice bitandukanye. Rero bigaragara ko ari kugaragara crise humanitaire kuko buri ruhande ruhifite ubwoba ko imirwano ishobora kuza gufata indi ntera. FARDC iri gutegura opération de ratissage gukoresha Sukhoi 25 ndetse na drone CH4 hamwe no kongera effective bavuye. Bikaba rero bivuga ko ibi biri gukorwa mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyagiye biba kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 23 kwezi kw'icyenda 2025. Urubuga rwa Mpeti ruri hagati y'ifumba y'urumuri n'umwijima. FARDC ifite ubushake bwo kugarura igihugu icyubahiro muri Mpeti mu gihe AFC ifite umugambi wo kwigarurira igice kinini cya Warikare mu nzira zerekeza Pinga. Ibintu byose biri mu ihurizo. FARDC zabasha gukoresha imbaraga zayo mu ikoranabuhanga n'ingabo nyinshi isubiza icyerekezo Mpeti cyangwa AFC ko yatati zakomeza kurindira aka gace mu buryo budasanzwe yifashishwa ikoranabuhanga. Mutama rero tujyana Warikare nibi biri kubera Pinga mbere yuko turi buze kujya kuri Vital Kamere. Mutamura twumva? Mutamura twumva? Mutamura twumva? Ndakumva cyane. Yego wakomezwa tujyana Warikare ukatubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Nuvuga ngo Warikare rero imirwano yerekera agara neza yuko ushobora gukomeza kugenda yigira ingaruka kubera yuko mu bintu
bitandukanye. yego Twagiye twumva amakuru yo ku kibuga cy'indege cya Pinga, yego cyane cyane indege, ariko ni indege ntoya kubera yuko iki kibuga ntabwo ari ikibuga kigomba kuzajya gihagurukiraho indege nini. yego Indege rero zigomba guhagurukira aha ngaha ngo ni indege za Dodon TH n'ubundi -4 nizo zirimo ziragenda zigaragara guhagurukira aha ngaha. yego hari aje kurebera hamwe ngo ko babona imyitozo iyo bakoze nyine yuko bagomba kuyigaragaza cyangwa se bakagaragaza nyine mu by'ukuri ibyo bakoze. Bari baje rero kureba ikibuga cy'indege ko bakoresha nyine yego byanga bikunda iyi kare ndetse n'amatisi tutibagiwe rero n'ibice bya teritwari ya Rucuru kuko nayo irimo iratekerezwaho cyane ngo n'igisirikare cya leta kuko FARDC naho bayivuga mu bintu bitandukanye. Biragaragara neza yuko hazaba intambara ikomeye kubera yuko ngubwo hari amakuru avuga yuko hari na kimwe mu gikundi cy'aba special force ba FARDC yego bo muri Hibu special force yego bivugwa yuko bavanywe mu kazi bari basanzwe bakora bakaba baje n'ubundi muri iyi ntambara ubwo bavuye nyine Kinshasa, naho baherutse kurandinga n'ubundi baza aha ngaha muri Warikari. Byumvikane ko rero ibintu mu by'ukuri bitoroshye, situation ntabwo yoroshye. Abo muri Wazalendo nk'abo kwa Janvier Kalayire batangiye kujya mu misozi n'ubundi yegereye cyane cyane teritwari ya, ariko nanone ubwo ku ruhande rwa Warikare yego bigaragara ko n'ubundi nabo bashobora kugira gute kuza kugaba ibitero mu buryo budasanzwe, ibitero siga mu by'ukuri. Situation rero mu by'ukuri ntabwo rwose yoroshye. Biragaragara neza yuko intambara turi mu gihe cyayo mu buryo bugaragara. mu Minembwe ho avugwayo nayahe kugeza ubu Mutamu? Muri Minembwe mu bihe bitandukanye hari hakomeje kugenda hagaragara, ngira ngo ejo twari turimo tuvuga ku basirikare bagera kuri 200 b'u Burundi baje. yego Biravugwa yuko bagiye basanga bagenzi babo mu makampu ari n'ubundi mu bice byegereye cyane cyane abaturage. Ubwo ndavuga muri ibi bice bya Mikenke ndetse n'ibi bice byo mu Minembwe. yego ni ahantu mu by'ukuri wavuga yuko nanone hatari hagera abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abo biri guteganywa yuko ngo bashobora kuzahagera, kuko nk'ubwo ngubwo ngo bategereje n'ibikoresho mirongo twasimo tubabwira hari ibikoresho byaranditse nako byaje mu bwato bigomba guhingukira Uvira ariko bitari byagera muri iyi misozi miremire y'Umurenge. yego Ibi byose rero bikaba birimo biratuma abaturage bagira ubwoba bavuga bati hano hagiye kuba intambara. Gusa nanone hakaba hakomeje kugenda haba inama zitandukanye z'umutwe wa 23 ubwo na MRDP twirwanaho, dore ko MRDP twirwanaho nibo benshi muri ibi bice by'Umurenge. yego babwira abaturage yuko ngo bagomba kuzabaporoteja, bamwe ndetse bakaba bakomeje kugenda bakora ikijyanye n'amasomo y'ibijyanye no gutanga cyane cyane inzira ku barwanyi kugira ngo bajye mu mirwano, ariko abaturage bo ngo bari safe. Ubwo ni kwa kundi nyine babakorera amakorodori yo kunyuramo bahunga, bakabereka ibice bishobora kuba byaterwa cyangwa se ibyo aho amakuru ngo bagiye bakurura, bakabereka uko ibintu bimeze. Ubwo ni mu bice nyine umutwe wa 23 ndetse na twirwanaho bagenzura, ariko nabyo ni ibintu ubona yuko bitoroshye ku buryo umuntu atavuga ngo bifite organisation ku buryo umuturage azakomeza kurindwa mu buryo bwuzuye. Mutamu aragira ngo unyemerere turabire hamwe ibiri kuvugwa kuri Vitali Kamere. Aho rero Vitali Kamere yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko nshingamategeko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko yeguye ku mpamvu ze bwite. Umwuka mubi wari umaze gututumba ugeze ku rundi rwego mu nteko nshingamategeko nyuma yuko abadepite barenga 200 bashyize umukono ku nyandiko isaba
kweguza bamwe mu bayobozi bayo uretse vice perezida wa mbere n'uwa kabiri. Ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bo basanga kwegura kwa Vital Kamerhe bisa no kwigizayo ngo babone uko ahindura itegeko nshinga. Umuryango ijwi ry'abaturage kivugira utagira kivugira wagaragaje ko ibibazo bya politiki bikomeje kubera mu nteko nshingamategeko ya leta n'intwaro rusange ya Kongo bishobora kudindiza ikemurwa ry'ibibazo birimo iby'umutekano muke useruko bw'iki gihugu. Wasabiza bari mu nteko nshingamategeko gukorana ubushishozi kugira ngo ibibazo bigaragaramo bikemurwe mu maguru mashya. Vital Kamerhe yaherukaga kwitaba akanama k'agateganyo gashinzwe gusuzuma impapuro zimurega we n'abandi bayobozi bane mu biro ku wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025 asubiza ibibazo yabazwaga ashize amanga. Ako kanama kari kayobowe na Depite Peter Kazadi wa UDPS ishyaka rya Tshisekedi kashyizweho ku wa gatatu ushize mu nama y'inteko rusange karimo abo mu mitwe yombi y'inteko nshingamategeko nka Jean Baudouin Mayo UNC Gilbert Kakonde DA TDC Vitali Wesize wa AFDCA Augustine Murumba Kanza wa ATAU ndetse na Celestine Okata UBS rya Tshisekedi. Aba bandi bumviswe harimo umwanditsi w'ibiro witwa Jack Njori, uwungirije Dominique Munogo, umucungamutungo Kashimani Poripori, uwungirije Grace Nema. Bumvishwe ku wa gatandatu ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icyenda nibwo Vital Kamerhe yeguye ku buyobozi bw'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kikaba cyaraje nyuma y'iminsi mike y'uruhuri rw'amakimbirane yazamuwe n'impapuro zatanzwe n'abadepite ba UDPS n'abandi bo mu mashyaka atandukanye bamushinja imicungire mibi no kubangamira inyungu z'inteko. Ukwegura kwa Vital Kamerhe bikaba bifunguye inzira y'amatora yihuse y'abagize ibiro by'inteko bashya mu gihe ku buryo bw'agateganyo biyobowe na vice perezida Isaac Chirumbayi. Ejo hazaza inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikiri mu rujijo. Mu kwezi kwa Gicurasi 2025 nibwo Vital Kamerhe yatorewe kuba perezida w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atowe n'abadepite 371 kuri 407 batoye. So bwa mbere yaragiye kuri uwo mwanya kuko yabikoze kuva muri 2006 kugeza muri 2009. Uyu munyapolitiki yakoze imirimo itandukanye muri leta ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga, ubwo Laurent Désiré Kabila na Joseph ndetse no ku bwa Joseph Kabila ndetse no ku bwa Laurent Désiré Kabila. Ku bwa Tshisekedi yabaye umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu kugeza ubwo atawe muri yombe muri 2020 akurikiranwe kunyereza miliyoni 50 z'amadolari. Nyuma y'imyaka 2 Kamerhe afungiye muri gereza nkuru ya Makra yagizwe umwere muri 2022. Mu 2023 Perezida Tshisekedi amugira minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubukungu. Kwinjira muri iri huriro kwatumye Kamerhe n'ishyaka UNC yashinze rishyigikira kandidatire ya Tshisekedi mu matora yabaye muri 2023. Amajwi yavuye muri aya mashyaka agize Union Sacrée yafashije uyu mukuru w'igihugu kubona intsinzi nini ku majwi angana na 73.47%. Mutama ndagira ngo tubwire ibiri kugenda bivugwa bijyanye na deployment y'ibikoresho biri guturuka ibujumbura biza muri Uvira bihagaze gute? Amakuru ufite nayahe? Ni ukuvuga ngo muri ibi bice cyane cyane bya Uvira by'umwihariko haracyakomeje gukoreshwa ikiyaga Tanganyika. Yego, harimo haragenda hagaragara urujya n'uruza rw'amato. N'ubundi amato akaza rimwe na rimwe tukagira ngo na gisivili, ariko twajya kubona tukabona havuyemo ibikoresho byinjira mu makampu ya gisirikare. yego, Ngubu neza ku cyambu cyitwa Akarimabenge. yego, Ambukiye ubwato bugera kuri butatu. Ubwo bwato butatu bukaba bwari burimo ibikoresho cyane cyane byiganjemo n'ubundi amashitingi ya gisirikare. Bigaragara neza yuko
hari aho bagomba kujya gushinga amakampu n'ubundi mu mashyamba. yego ubundi bwato bwaje bwo bwari burimo ikigaragara byagaragaraga neza yuko ari ibijyanye n'ibitoro bwo bivunze navuga yuko bwo bwari bunaturutse muri Tanzania. yego ibitoro ariko nabyo bigaragara neza yuko byahise n'ubundi byerekezwa ku mamodoka asanzwe ibitoro bya yego hafi na Operize Eden City naho hambukiye ubwato hafi y'amahoteli. mu bwato bwo bwari burimo ikintu cyitwa amasasu ndetse n'imbunda izi ngizi ntoya za karacinikonse mu makuru twarangije kumenya. ibi nabyo bikaba ari ibigomba kwerekezwa mu misozi miremire ngo y'umurenge aribyo nakubwiraga byaba abasirikare baherutse kugerayo. bigaragara neza yuko rero intambara iri gutegurwa mu buryo bukomeye. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. reka tubashimire cyane kuri uwo dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.